uyu munsi tugiye kubabwira amateka, tugiye kuva imuzi n'umuzingo, filime yabiciye bigacika. Iyi ni filime y'igihinde izwi ku izina nka Bodhi dharma, ariko abenshi bayimenye ku izina nka 7sense cyangwa se ibyiyumviro birindwi. Iyi filime yuje ubwenge n'impanuro. Iyi filime harimo guhana kwinshi. Iyi filime igizwe n'urukundo kandi ndetse harimo n'ubwenge bwinshi. By'umwihariko iyi filime ishingiye ku mateka y'ibyabayeho bya nyabyo, ntabwo ari bya bikabyo musanzwe umenyereye by'abahinde, aho adunda umuntu akitsamura batanu batumbuka mu kirere. Iki gihinde cyakinwe n'umusore witwa Surya Shinkomal. Gusa muri iki gihinde cya 7sense Bodhi dharma aza yitwa amazina ya Arvind. Arvind aba ari umusore usanzwe, ntabwo aba ari umunyapolitike yanize muri twa runigajosi tw'abataliyani. Ahubwo uyu musore aba akora muri sakasi bisanzwe. Icyaba ashinzwe ni ugushimisha abakire baba baje kurya amafaranga yabo. Gusa uyu musore icyaba atazi ni uko aba yibitseho impano ikomeye cyane, impano yo kuba yari afite amaraso yo mu gisekuruza cy'umugabo bakesha kuba ari we washinze cyangwa se wavumbuye, ari we master wa kung fu. Uyu nta wundi ni Bodhi dharma. Ibi ngibi nitubijyaho impaka ntabwo twakwiga tujya ku mpaka za shinga turwane, kubera ko kung fu bidasubirwaho yavumbuwe n'abahinde. Ushaka amakuru yuzuye wakurikirana iki gihinde. Ni ukuvuga ngo mu ncamake iyi filime itangira bari mu bushakashatsi. Hari umukobwa ubusanzwe ari umuganga, nyamara akora ubushakashatsi ku bijyanye na Bodhi dharma. Uba waramaze ibinyejana byinshi yaritabye Imana, inzogera zarirenze. Gusa uyu mukobwa aza kumenya ko hari umusore w'umutamiri ufite amaraso yo mu muryango wa Bodhi dharma, cyane ko baba banasa. Uyu musore nta kindi akora, cyane ko murabizi ko abanyarwanda bavuze neza ko intege nke z'umugabo ari umugore. Uyu mukobwa cyane ko aba yuje uburanga bwinshi, ashaka ukuntu yatangira kwegereza uyu musore uba ukora muri sakasi. Uyu musore nawe umutima utangira gutera cyane uko abonye uyu mukobwa, akumva atamuva iruhande, yamuhora iruhande, aho agiye hose bakajyana. Gusa uyu mukobwa ibi ngibi aba ari kuri misiyo. Umusore bigera ahangaha agafatwa akizera neza ko ari mu rukundo, nyamara umukobwa we ntabwo babimufasheho. Gusa akomeza kwereka uyu musore ko bari kumwe, bari mu gatebo kamwe k'urukundo, bari mu munyenga w'urukundo. Gusa uyu mukobwa aba afite ikimugenza, kandi uyu mukobwa aba akorana n'undi mugabo w'umuprofeseri. Gusa ibyo abantu baba batazi nuko uyu muprofeseri aba ari umugambanyi, aba ashyira amakuru umugabo w'umushinwa uba waraje kuri misiyo mu gihugu cy'ubuhinde gukwirakwiza icyorezo, kugitera mu bahinde agamije kurimbura ubwoko bw'abahinde bose bagashira. Uyu muprofeseri baba baramuhaye amafaranga menshi cyane y'amadolari kugira ngo agambanire ubuhinde. Gusa ibi ntabwo biza kumuhira, kubera ko uyu musore w'umutamiri Arvind uba ukora muri sakasi. Igihe kiragera uyu mukobwa akamubwira ko yafata amaraso ndetse yajya n'iwabo agakora ku bushakashatsi. Umusore akamwemerera rwose. Umukobwa aragenda agafata amaraso ye, akagenda akayatunganyiriza muri laboratoire kabuhariwe, akayahuza n'amaraso y'uwahoze ari Bodhi dharma, waramaze ibinyejana byinshi yarapfuye, yaritabye Imana. Gusa twihuse, uyu musore Arvind igihe kiragera wa mugabo Dongli w'umushinwa, aba yitwa Dongli, ava mu Bushinwa akaza kuri misiyo agatangira gukwirakwiza gutera icyorezo bitangiriye mu mbwa. Imbwa niyo atera iki cyorezo, kikagenda imbwa nayo igatangira kwanduza abantu. Abana ku ishuri bagafatwa, kwa muganga ababyeyi nabo bagafatwa, bikarangira abantu ari amarira n'imiborogo. Birasa naho ubuhinde hano bwisanga mu icuraburindi, nta kindi cyo gukora. Kandi ikintu kiba cyari cyonyine cyo kubasha kuba cyakora iki cyorezo ni umuntu ufite amaraso, cyangwa se kubasha kuba bazura uyu mugabo Bodhi dharma waravumbuye kung fu. Babisa naho ubuhinde hano ntacyo gukora baba bafite.
uyu musore Alorvinde ishyano riramugwira agatangira guhigishwa bukwari n'uyu mugabo Dongli ndetse na wa muprofeseri. Ibi ni bimwe mu byo wazirikana kuri iki gihinde cy'ibihe byose cyakinwe n'umusore w'umutamiri. Ubundi iyi filime yanditswe na Muragados, naho abakinnyi bakuru bakaba Siyasin Komar na Shruti Hassan. Muragados director w'iyi filime yanditse ashingiye ku bintu bibiri, ibyo nta bindi. Icya mbere yagendeye ku nkuru ya Bodhi Dharma. Uyu Bodhi Dharma akaba ari nawe muhinde wavumbuye Kung Fu kuko yari umumonko w'umuhindu. Uyu Bodhi Dharma yagiye mu Bushinwa mu kinyejana cya 6 azana Kung Fu, yoga, ubuvuzi bwa kera abishyira Abashinwa bigira ngaho apfira mu Bushinwa. Abashinwa bahita babyitirira karibo bazanye Kung Fu, ariko Kung Fu muri make ni umuhinde wayizanye. Ubundi iyi filime igaragaza kari we soko ya karate n'ubundi bumenyi. Ubundi iyi filime yatwaye hafi ya $80 z'amadolari ya Amerika, hafi $8 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri icyo gihe isohoka muri za 2011 iri muri filime zarebwe cyane hagati ya za 2011 na za 2015, nyuma y'izindi filime nka za Wanted, za Rebel n'izindi filime. Dusanga muri filime ko Siyasin Komar akina role ebyiri. Uyu Siyasin Komar akina role ya Bodhi Dharma ugiye cya kera, akongera agakina role y'umuhungu usanzwe wo mu mujyi wiryohereza bisanzwe, uri mu buzima bwo muri iki gihe bisanzwe. Abakoze make-up y'iyi filime ni abahanga bo muri Thailand na Hong Kong. Bakoze make-up yo kugaragaza Bodhi Dharma nk'uko amateka koko amuvugaho, nk'uko amateka amushushanya. Ibi nta bindi bakoze. Aha dusanga ko bakoresheje ubwoya bw'uruhu, ubwanwa burebure, kugira ngo abe nk'uwo mu gihe cya kera. Dusanga ko byafashe amasaha 6 uriya musore Arvin bari kumukora make-up kugira ngo ase na Bodhi Dharma koko byanyabyo wa kera. Iyi filime yatwaye imyenda igera muri 600 badoze kugira ngo bisanishe na baraba Shinwa. Ikindi kugira ngo iriya myenda ya Bodhi Dharma mamon wa musore mwiyo filime yambaye iba yaragoranye mu kuyidoda. Reka twisimbukire tujye ubundi Siyasin Komar yitegura filime ajyabyo. Uyu musore Siyasin Komar yiteguriye filime, yagiye kwitoreza Kung Fu mu Bushinwa kugira ngo filime izaryohe neza azajye kuri seti. Ibi nta kindi byamusabye amezi 4 mu kwitoza Kung Fu, bya bintu ubona arwana muri la filime buriya kuri seti byari byanyabyo, kuko muri kiriya gihe nta CGI cyangwa ikoranabuhanga rizana ibintu bidahari, ntabwo ryari ryakaje cyane ku buryo abahinde barikoreshaga cyane. Akenshi hariya ibintu bakinaga 70% byari realisme, cyangwa byari ibintu bisa naho ari byanyabyo. Ubundi ibice byinshi by'imirwano byakoreshejwe muri filime bakoresha icyo bita stunt doubles. Laboratoire bakoresha muri iyi filime bubatse seti nyayo irimo koko microscope, screens n'ibindi bintu bisanzwe, ariko yari laboratoire itagizwe n'ibintu byinshi cyane. Gusa kuri seti ira laboratoire bashyiramo Arvin bagiye kumuvoma amaraso kugira ngo bamukore ubushakashatsi. Ibyinshi byari birimo 65% byari byanyabyo, kuko hari na CGI nyine bakoresheje. Uretse kiriya cyuma bamushyiramo nicyo kitari gihari, bakoresheje CGI. Ariko zira microscope, arama screens n'ibindi bikoresho bisanzwe byo muri laboratoire byo byari bihari. Ikindi kintu abahinde bakunda kugira umuziki uba watrendinze nk'iyo ndirimbo. Ubundi umuziki wakoreshejwe cyane cyane nk'indirimbo wayoboye n'uwo bita Haris Jayaraj. Uyu muziki niwo watumye iyi filime cyane cyane iryoha cyane. Iyi filime yarebwe cyane mu Buhinde no mu bindi bihugu byo muri Aziya, Afurika, Amerika n'ahandi. Iyi filime wowe uri kunyumva ushobora kuba no mu buto bwawe warayirebye ariko ukaba utayibukaga.
njye twabanye nitwa Dolph, iyi ni Kevin Entertainment. Wowe wagumye hano ukaba usoje iyi video, ni iby'agaciro kuba wari ukureba iyi video. Nizere ko wakanze subscribe, like na share kugira ngo iyi video izajye no ku bandi bantu bose. Murakoze, Imana ibarinde.